Dobro veče, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Centrala Župa. Još jedna sreda popodne i još jedno druženje sa nama. Veliki pozdrav šaljemo i našim prijateljima emisija, to su Fotokafe Fuji, kozmetički salon Afrodita, Cvećara Mag, fitness klub i teretana 300 i klub Dream. I kao što ste već navikli, počinjemo s jednim lepim muzičkim spotom, a odmah zatim i sa prvim prilogom za večeras. Ti si sam moj bol, ti si sam moj bol. Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja u tebi. Još uvijek ti đavoli vire iz rukava. Ej, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ej, ti si sam moj bol, 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 ti si sam moj bol. Yeah. Ispituje zaborav, opara su lipi i biraš ulogu kao haljinu za večer. Nosu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, okreni se, probudi se, okreni se, ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, sam moj bol, sam moj bol, yeah. Ispituje zaborav, opara su lipi i biraš ulogu kao haljinu za večer. Prolazu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, okreni se, probudi se, okreni se, ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, sam moj bol, sam moj bol, sam moj bol, yeah. Sam moj bol, hey. Sam moj bol, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey. Imali smo tu čast da nam u gostima bude jedan od čuvenih muzičara i bubnjara, Dragoljub Đuričić, a šta smo sa njim pričali saznaćete u narednom prilogu. Vi ste u Aleksandrovcu povodom kadetskog takmičenja. Pa ja sam u Aleksandrovcu ko zna koji put u životu, davno sam čak i svirao ove berbe, jesenje sa Kerberom, pa još ranije sa Jung grupom. A sada sam onako baš prijatno izvinjanje ljepotom hale sportske koju vi imate. Zato što je moj sin 16 godina, a sada se održava prvenstvo Srbije za dječake 16 godina.
pa eto, morat ću sada da uložim i vrijeme i rad i trud i da uživam u uspjesima svog sina, tako da evo, danas odigrali utakmicu, došli do finala, tako da sam već zadovoljan dolaskom. Sin se bavi rukometom? U mojoj familiji niko, ali smo se ja i on bavili u Beogradu, pošto je grad takav kakav jeste, a zime dugačke i hladne. Kada bi majka otišla na posao ili negdje, mi bi sve stvari po kući sklonili, napunili čarapu, puno drugih čarapa i jedan drugome šutirali peterce. I eto, sa 8 godina je počeo i prešao na rukomet. Ja ga pitam, otkud ti baš u rukometu? Kaže, pa sjećaš se tada cijelu zimu smo šutirali čarape. Dakle, kad slučajnost, ali dobro, je to lijepa priča ako bude imao veliku karijeru. Smijem li pitati ima li on sklonosti kao... On je bio drugi gitarista Srbije, klasična gitara za niže muzičke škole i kad je završio to, sport je prevagnuo, a boga mi današnja vremena 8 časova u gimnaziji, ako hoćete u 5. Beogradskoj gimnaziji da imate rezultat vrlo dobar i odličan, i ako se trenira rukomet u 2 sale po razdaljine 17 km, mislim da se nema vremena za gitaru i da se nema vremena maltene ni za što. Samo kad nema utakmicu za vikend, tada može da izađe, ostalim danima je zauzet. Ili trening ili škola. Rekli ste da ste više puta bili u našoj župi. Šta vam je ovako, da kažem, pečat? Šta vam je najviše ostavilo utiska? Ja pamtim negdje 80. godina ovdje kad sam bio, ja nisam mogao da vjerujem kakva je manifestacija župska berba. Vjerovatno posle Guče, Exita i još par manifestacija u Srbiji, to je jedna od najvećih manifestacija. Šta znam, nekako radosno je to sve, lijepo je to. Ja nisam neki vinopio, iako imam dosta godina, ali sam probao razna vina, ranije sam mislio da je to sve jedno te isto. Sada vidim i moram da pohvalim veliki napredak privatnika iz župe Aleksandrovac, zato što ima puno ljudi koji su već napravili, vjerojatno su se njihovi roditelji i djedovi bavili vinogradima i vinom, sada su to ozbiljna vina i sada možemo da konkurišemo bar regionu, ako ne svijetu, ali mislim da je to jedan ozbiljan napredak i daj Bože, eto, na kraju kraja postoji taj dan vina, postoji berba, postoji, ne znam, vino je, istina je u vinu, šta sve imamo, vino je jedan važna stvar životna u čitavom svijetu, tako da kultura vina je nešto posebno, Aleksandrovac to se očigledno ima. Recite mi, evo da samo podsjetim ove mlađe generacije, dakle, opet šef benda Zdravko Čolića dugo godina. To sam radio baš sa Zdravkom dugo, 78. godine sam radio sa njime i onda sam od 1997. do 2009. vodio bend. Među vremenu sam svirao sa Balašovićem, Lebi Sol, Kerber, Ju grupa, Dado Topić, Mama Koko, Ribeli, čak sam 2-3 navrata svirao Indekse u inostranstvu, Septembar i još neke bendove u nekim zamjenama. Čak sam trebao da budem postavi parnog Valjka, pa eto nisam, odlučio sam se za Lebi Sol i tako. Ali dobro, kada posvetite život nečemu, onda ste sigurno mora se ulog i ljubav prema onome što radite kad tad vratiti. Dakle, u današnje vrijeme primećujem kod djece da žele odmah da budu na tronu. Dakle, mi imamo Novaka Đokovića, imamo jedno blago. I mi njega samo znamo i gledamo kad on podigne pehar i kad je prvi na svijetu. A kakav je njegov život i koliki je njegov trud dok je došao do toga i da bi to održao, to je jedna nevjerovatna ljubav, jedan nevjerovatan rad. Dakle, svaki klinac koji god se zaljubi u nešto, nek samo tjera do kraja, rezultat mora doći, jer nije to Bog. Ali ako je Bog, onda je to neki Bog tog čovjeka koji se zapravo naslonio na sopstvenu ljubav prema onome šta je zavolio i u šta je bio istrajan. Uvijek se svaki trud i svaki rad kad tad isplati. I na kraju krajeva ne moramo da skupljamo informacije žute štampe, koliko ko ima miliona, koliko ko ima ovoga i onoga. Evo, šta znam, ja nisam zaradio ništa, najbogatiji sam čovjek na svijetu. Obišao sam zemaljsku kuglu, vidio milion naroda, milion kontinenata, milion životinja. To je, kažu ljudi, fakultet. Ne, to je više od fakulteta. To je stvarno pravo bogatstvo. A kad malo bolje razmislim, naša se zemlja raspala. Ja nisam ni jugonostalgičar, ni ništa, ali ne mogu da ne cijenim zemlju u kojoj sam ja odrastao. I strašno je divno kada se posvetite nekom poslu i kada sarađujete sa ljudima jednog regiona, da ja sada u Hrvatskoj, recimo u Donjem Miholjcu, imam gdje da prenoćim 5 dana Gaspara, ili ne znam, uzmite Imotski, na primjer, svi znamo kako je mjesto Imotski, ili da ne govorimo o Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni. Tako da, mislim da svaki mladi čovjek, ono zašto se opredijeli, stvarno, rezultat ne dolazi odmah. Rezultat je spora stvar.
Na kraju krajeva, ja sam bio plivač. Ja sam za 2 godine sam postavio crnogorski rekord, ali sam 4 godine trenirao da bi ga popravio samo 2 sekunde. Dakle, to su neke stvari koje su jako važne, ali morate u to vjerovati. Prema tome, mislim da je to jedina poruka koju ja mladim ljudima. Vi ste kompetentni da mi kažete jednu stvar, odnosno jedan lep savjet. Aleksandrovac, odnosno Župa, bez obzira koliko je mala, brojčano, teritorijalno i tako dalje, ovdje postoji kod nas par, da kažem, rock'n'roll bendova i mahom su to klinci koji idu u srednju školu. Jel imate neku poruku, tako je, jel imate neku poruku za ove mlade naraštaje koji kreću sad grčevito da se bore za rock'n'roll? Pa da vam kažem nešto, rock'n'roll više nije tako slavna stvar kao što je nekada bila. Rock'n'roll je dobijao dimenzije prvenstveno od političara, a sada političari ne vole samozvane buntovnike, tako da rock'n'roll je svjesno gušen na ovim prostorima. Ali negdje generalno mislim da treba koristiti razvijenost informatike. Dakle, informatika vam je omogućila sada daleko bilo da gledate direktan prenos bombardovanja nekog grada u svijetu. Ali isto tako na YouTube imate da vidite milijarde nekakvih snimaka, nekih klinaca tamo iz neke, bog zna, zabačenog dijela. I kada ja to onako pogledam nekad, jer ne mogu znati šta sve mogu da vidim i šta sve treba vidjeti, izjednačilo se, nema više veliki grad koji se zove London ili Beograd, pa onda tamo se rađa nekakav urbani rock i to je nešto kao, dakle sada je urbani rock i u maloj sredini. Ima nekih mišljenja koja su meni ostala, dakle vi kad čujete Monterey Jazz Festival i onda kad niste tamo nikad bili, vi mislite da tu ima 2 miliona ljudi. To je jedna ulica i možda 2000 ljudi. Dakle, Vorsa Jazz Festival, lično sam učestvovao u jednom od najčuvenijih festivala u Norveškoj. Zvanično 320 ljudi te godine je bilo zapisano da tu živi. Dakle, ljudi se trude da po nečemu budu centar svijeta. Aleksandrovac je centar svijeta po vinu, prema tome već je to dovoljno. Ali to je i dovoljno za neku mladu grupu koja ovdje žive, da kao, već kad mi neko kaže grupa iz Aleksandrovca, ja se sjetim vina, ja odmah znam šta je, gdje je i kako. Evo ja, ekskluzivno. Nema niko pravo da nekoga diskriminiše zato što je iz male sredine i iz velike. S druge strane, s obzirom na razvijenost informatike, ne može se dogoditi da se rodi neko kao Beethovena, da svijet ne sazna zajedno. Dakle, stara vremena su prošla. Uglavnom, daleko bilo, sva velika imena nisu uživala plodove svog rada, genijalnog, za života, nego svi kad su umrli, zato što nije bila informatika razvijena. Danas je to gotovo ne. Danas, ako vrijedite, to će neko čuti i to će neko prepoznati i odmah će to da. Mislim, s jedne strane su to dobre stvari, ali s druge strane to je isuviše informacije. I onda je jako teško se probiti i izdvojiti iz prosjeka. Zato što je to prevelika informacija. Dakle, samo oni koji su ultra genijalni lako isplivaju, a ovi drugi moraju malo da čekaju, pa da se malo trude i... Mislim, ja često kažem šta bi sve žena dala da se zviždi za njenom guzicom kad prođe ulicom, tako da to su vremena koja sad i danas živim. Evo, ja imam informaciju da ćete vi nakon ovog intervjua obići 2 vinarije. Jel ste vi spremni za taj iskorak sada? Ja jesam, jedino što, pošto vozim za Beograda, vrlo sam savjestan vozač, a posebno što vozim sina, možda ću jezikom da liznem to što oni prave, tako da neću moći degustirati, a i nisam nikakav eolog da bih se razumio mnogo u vino. Ali u današnje vrijeme rekao sam, ja kad sam bio mali, ja sam mislio da su plantaže kraj svijeta, i Crna Gora, Sauvignon, Cabernet, ovo, kraj, Vranac. Stvarno za te pare su to dosta dobra vina, ali boga mi, posle kada vidite da postoje i neka druga vina, onda tek vidite recimo Hrvatska je strašno razvila svoju vinariju. Slovenci su je strašno razvili, iako najmanje grožđe imaju, nije uopšte dobro grožđe u Sloveniji, ali ga uvoze možda iz Makedonije. Makedonija je otišla u napredak. Ali ja stvarno mislim na privatne ljude koji su počeli da prave ograničene serije vina iz Srbije, posebno iz Aleksandrovca, da će to daleko da dogura i da će to vremenom dobiti i neku svjetsku razmjenu. Ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo raditi tek intervjue, pošto znam da ćete dolaziti. Ja, ako Bog da sreće, ja bih volio da sa svojim bubnjarima, pošto sad u zadnje vrijeme ja sam jedini bubnjar na svijetu koji živi isključivo od bubnja, više nikoga ne pratim, nego imam samo bubnjare. Ja bih volio stvarno da napravim jednu manifestaciju za 50 godina Župske berbe. Da li će biti, da li neće biti, manje važno, nikad tu neće biti
problem ne znam, novca, određenih cifara. Ja nisam ni zvijezda, niti pjevač, niti pjevačica koja je zaoblila svoje da bih održavao cijenu. Dakle, ja volim i živim za taj bubanj i gdje god može da on funkcioniše dobro sa narodom, ja to i radim. Ja se nadam da ćemo tada intervju raditi u nekoj vinari. Ako Bog da sreće. Hvala vam puno. Živio. Naš župljanin Boris Lačnjevac osvojio je prvu nagradu u besedništvu na nivou univerziteta u Kragujevcu. Kako se spremao, kakva je bila konkurencija, kao i opšti utisak o svemu, saznaćete upravo sada. Ovo takmičenje je osnovao sada pokojni profesor Obrad Stanojević, čuveni profesor rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, i ostali fakulteti poučeni tim iskustvom organizovali su takmičenje u besedništvu, dakle u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu. Ja sam uzeo učešća prvi put na prošlogodišnjem takmičenju. Takmičenje se odvija u dve kategorije, slobodna i zadata tema. Besede su uglavnom u vezi sa pravom, na neka aktualna društvena pitanja ili na neke društvene nedoumice. Ja sam se takmičio u kategoriji zadata tema i osvojio prvu nagradu. Prva nagrada. Reci mi koliko si se dugo spremao za ovo takmičenje? Kvalifikacije za ovo takmičenje počele su u decembru, gde je žiri odabrao 12 finalista koji će predstaviti svoje govore na sredenje. Konkurencija je bila zaista jaka, pravnici su inače poznati po tome da je njihovo glavno oruđe reč, tako da sam se izborio za plasman u 12 najboljih i onda usledilo to takmičenje na sredenje na kom sam i pobedio. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija je zaista bila jaka, preko 50 mojih kolega je pokušalo da se takmiči, međutim propozicije su bile takve da u finale mogu da uđu samo 12 takmičara i ja sam se potrudio da se nađem tamo. Fakultet je organizovao pomoć prilikom priprema, angažovan je glumac Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, koji je sarađivao s nama u toku priprema koje su trajale oko 2 meseca, svakodnevne probe, rad na dikciji, interpretaciji, boji glasa, usavršavanju govora, da bi sve to 12. izgledalo zaista odlično. Ovo takmičenje je održano u okviru gradske proslave Sretenja, obzirom da znamo da je Kragujevac prva prestonica moderne Srbije i da je tamo donet Sretenjski ustav, pa smo se malo bavili i tom tematikom. Reci mi sad ono što će verovatno i gledalce zanimati, ti lično, od kada se baviš takvom vrstom? Ja sam se sa retorikom prvi put sreo pre dosta godina, kada sam bio 4. razred srednje škole. Završio sam ekonomsku školu u Kruševcu, smera pravni tehničar, i na 4. godini postoji predmet koji se zove retorika i besedništvo, koji se stoji iz teoretskog dela i praktičnog, gde se izučavaju najznačajniji govornici od rimskog perioda pa na ovamo. I na republičkom nivou organizuje se takmičenje najboljih govornika. Tu sam se plasirao na to takmičenje i osvojio drugu nagradu na republičkom nivou. To je bilo 2007. godine. Potom moje sledeće takmičenje je bilo 2012. godine na Pravnom fakultetu, gde zaista nisam očekivao nikakav specijalan uspeh. Međutim, ispostavilo se da je sve to što sam ja radio i moje prethodno iskustvo i moje znanje iz oblasti retorike doprinelo tome da i prošle godine kao i ove budem najbolji u kategoriji zadata tema. Je li ti uzor bio možda neki političar ili nešto? Kakvi su političari po tebi govornici i tako dalje? Pa ima onih dobrih i loših. Govornik uvijek mora da ima u vidu auditorijum za koji govori, pa tako i po govorima političara možda da pretpostavite koja je njihova ciljna grupa. Pa tako imamo i političare koji vode računa o tome kako se izražavaju, šta govore, imamo one za koje bi možda neko rekao da se tako grubo izrazim proste, koji se izražavaju prosto, računajući na to da će to najlakše doći do ljudi u Srbiji
i tako da imamo jedne i druge, sad narod bira. Inače, uvek kada neki političar daje neku izjavu, intervju, mnogo obratim pažnju na to kako je on to spremio i sad ljudi često misle da on to sad smišlja i da on sad o tome razmišlja, pa će neko reći kako dobro razmišlja, kako je pametan. Ali uvek je lako jednom besedniku da prepozna da li on na tome radio i koliko je radio, eventualno da li je sam to smišljao što govori, tako da je to jedan interesantan deo retorike. Ajde sad otkrijemo ljudima tvoju tajnu priprema, kako se pripremaš, mislim, naučiš, staneš ispred ogledala, jer verovatno na kompletan utisak ne deluje samo priča, nego izgled, gestikulacija, bar pretpostavljeno, tako? Kako izgleda tvoja priprema jedna? Pa, mnogo elemenata čini jednog dobrog besednika. To su pre svega dobra dikcija, dobar akcenat, prijatna boja glasa, sugestivan odnos prema auditorijumu. Govor treba da zvuči tako kao da ste ga u potpunosti proživeli i kao da ga u potpunosti razumete, između ostalog sami ga i pišete. I vrlo je važno razlikovati retoriku i besedništvo od glume i od recitovanja, pošto ljudi koji su malo manje upućeni u ovu nauku, odmah prva asocijacija im je gluma, eventualno recitovanje. To nikako ne bi smelo da bude gluma, jer to povlači diskvalifikaciju za takmičenja, ukoliko bi žiri ocenio da se neko od kandidata previše, kako da kažem, znane, odnosno lako je prepoznati kad neko ne misli to što govori, lako može da bude diskvalifikovan za takmičenje. Reci mi jednu stvar, da li osoba mora imati nešto urođeno u sebi da bi se bavila retorikom ili se to može, da kažemo, usput i naučiti? Pa da kažemo da je neophodan zaista neki osnovni talent, ali da rad kao i u svim drugim disciplinama čini većinu. Neke predispozicije moraju prosto da postoje, a to je da besednik ne bi smeo da ima govornih mana, ne bi smeo da ima loš akcenat, lošu dikciju. Trebalo bi da ima taj sugestivan odnos. Primjena ove nauke je vrlo široka, ona je u svim oblastima koji se tiču odnosa sa ljudima, u svim poslovima koji podrazumevaju intenzivan rad sa ljudima, retorika dolazi do primjene. Jedan govornik je rekao da je istina mnogo, da su ljudi u zabludi, da je istina jedna. Samo je stvar u tome iz kog ugla je vi gledate i na koji način je interpretirate i da odaberete, da zastupate onu koja je za vas najbolja. U tome je tajna dobrih besednika, zato što oni znaju da odaberu najbolju istinu. Cijela Srbija gleda u nebo. Čeka da iz svemira padne Felix. Ekstremni sportista ušao u istoriju. Kompanija Red Bull inkasirala je milione na njegov račun. A na jugu Srbije jedan mladić skočio je u Moravu sa mnogo manje visine. Ali da bi spasio druga koji se skoro utopio, sekunde su falile da se zajedno nađu na poslednjim stranama večernjih novosti. On se zove Dušan. Naravno da nije dobio novac, a nije ni počasti. I nije važno što Red Bull ne zna za njega. Važno je što ne znate vi. Poštovani gledalci, evo nas u još jednoj emisiji Centrala Župa. Srednja škola Sveti Trifun organizovala je školsko takmičenje recitatora, pa pogledajte. Ja, raba Božija Srpkinja, izjavljujem dragovoljno kroz lance i žicu pred svedocima silom, mukom i nepravdom da sam kriva i da priznajem krivicu. Kriva sam odavno što stojim uspravno i gledam u nebo umjesto u travu. Kriva što slavim svoju krsnu slavu, kriva što čitam i pišem ćirilicom.
imaš ruke nevinije od mojih i koja si mudra kao bezbrižnost. Ti koja umeš s njegovog lica čitati bolje od mene njegovu samoću i koja otklanjaš spore senke kolebanja s njegovog lica, kao što prolećni vetar otklanja sena oblaka koja plove nad bregom. Šeći njegovim žalom. Neka te susreću ožalošćene pliskavice, tumare njegovom šumom, prezni gušteri ti neću učiniti zla i žene smije koje ja uprotiv. Pred tobom će biti ponosna. Da li se ova bajka u istini zbila tamo, gde već nema ni lina stari, gde noć zaborava sve je dosad skrila osim nje, što ide sa nestalih stvari uz oblik vetrova i govor dubrava, kao duh umrlih preko naših glava. Ili ova bajka ne iz ovog doba, ne iz zemlje naše, već sa zvezde neke koja danas nema ni traga, a ni groba. Dok danica čuva spomene daleke, kao mašta ljudska što jedina javlja ono što je bilo, što se ne obnavlja. Al kad pada veče na crveno sunce i dan pod im beo, kad iz svakog kutka noć crna poteče i pritisne pogled, nebo, vidik ceo, znam da čujem tada da mi neka struja nosi mrtve reči i pesme slavuja. Padni mi samo na pamet. Misli moja obraz da te zgrebu. Izađi samo preda me oči da mi zalaju na tebe. Samo otvori usta. Ćutanje moje da ti vilice razbije. Seti me samo na sebe, sećanje moje da ti zemlju pod stopalima raskopa. Dotle je među nama došlo. Vrati mi moje krpice. Moje krpice od čistoga sna, od svilenog osmeha, od prugaste slutnje, od moga čipkastog tkiva. Moje krpice od tačkaste nade, od žežene želje, od šarenih pogleda, od kože s moga lica. Dušan Vasiljev, čovek peva posle rata. Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. I ja u ovom mutnom moru bluda i kala ne tražim plena, ja sam željan zraka i mleka i malo bele jutarnje rose. Ja sam se smejao u krvi do kolena i nisam pitao zašto. I kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i Bog i čovek i rov. Jovica Musić, Šarlot. Poznao sam Šarlot u smradu posebnih knjiga, u nekakvom dimu među bledim bibliotekarima. Šarlot je čitala Ruse. Iz očiju je kapala krv svuda po stolu. Golu i rasejanu poznao sam Šarlot kako leti nasuprot svemu, nasuprot magli i trolejbusima pod zgradom. A već u toj zemlji gde je bilo cveće, živela je ona. I mladost, i duga. A već u toj zemlji je ovladala tuga. I mesto maja svud se jesen kreće. Jer jednoga dana iz drugoga kraja noć i vetar bio. I duvao jako. Pa mladost i cveće umrli polako.
O, kada bi bilo mogućno pokupiti sva pomadanja iza zaboravljenih koraka i do Siriusa visoko napraviti čoveka od sanja, bila bi to čudovišna kišna ptica što leti ispred oblaka, ukleta i sama. Koga ja ovde tražim i zbog čega dođoh ovamo? To je bilo sve što sam pripremila za današnje izdanje. Nadamo se da ste uživali. Koncertom narodnih pesama i igara u prepunoj sali Doma kulture KUD Župa je proslavila 4 godine svog postojanja. Pored domaćina u programu su učestvovali i gosti KUD Železničar iz Lajkovca. U sklopu KUD-a Župa rade brojne sekcije, u kojoj je najbrojnija folklorna. Inače, KUD Župa broji oko 300 članova. Lajkovac, veliki pozdrav. Reci mi svoje ime, molim. Milica Mihajlović. Pošto si ovde priču da je ta pasija došla u Aleksandrovac, ali dobro. Da. Reci mi, je li ovo prva saradnja neka sa KUD-om Župa? Da, prva saradnja i prvi put smo ovde. I kako vam se čini ovako, Aleksandar? Jeste imali prilike da upoznate naš grad? Da, vodili su nas kada smo došli, vodili su nas u obilazak. Dobro. Išli smo u muzej, onda smo šetali gradom i jako nam se sviđa ovde, lepo ste nas ugostili, sviđa nam se bina, cijel ovaj smještaj, baš je super. Koliko postoji ovaj vaš KUD? Naš KUD postoji 7 godina, zvanično. Dobro, putovali ste verovatno svugde? Da, Sicilija, Italija, Francuska, Bugarska. I gde je bilo najljepše? Najljepše na Siciliji, 2011. Aha, dobro, a posle toga Aleksandrovac? Posle toga Aleksandrovac, da. Evo, dragi naši, sa nama je Kristina Bojičić, KUD Železničar Lajkovac, veliko poštovanje. Pre nego što objasnimo razlog ljudima zašto si gost, reci nam koliko imaš godina? Imam 12 godina. 12 godina. I Kristina svira koji instrument? Ajde, violina da vidimo, bravo. Koliko se dugo baviš ovim? 4 godine, idem u muzičku školu Živorad Grbić u Valjevu. Živorad Grbić u Valjevu. Reci mi, evo ja sam saznao neki podatak da ideš uskoro na neko takmičenje. O čemu se radi? Da, manifestacija Srbije u ritmu Evrope.
imamo koncert i ako prođem, nadam se da ću predstavljati Lajkovac. Kristina, ajmo, molim te, jednu pesmicu po tvom izboru da ljudi čuju kako lepo sviraš. Kosovski Božić. Može, ajde. Evo sa nama je Čolić Milan, najpoznatiji koreograf ne samo u Srbiji nego i šire. Čestitamo na jubileju 4 godine, ali tako, postojanja KUD-a Župa. Da, tako je, 4 godine postojanja. Recite mi, koliko ste se spremali za ovaj spektakl? Pa spremali smo se jedno 2 meseca za ovu našu godišnjicu trenutno. Recite mi, gde se sve putuje sa ovim prelepim folklorom? A i svi smo u Bugarsku, evo sad spremamo se za Italiju 22. maja, to je putovanje jedno 7 dana i tako. Znači, ekskluzivno za gledaoce emisije Centrala Župa, KUD Župa putuje u Italiju. Italiju, grad Rimini. Recite mi samo, ili imate neku poruku za gledaoce emisije Centrala Župa? Pa evo, pozdravim i sve građane Župe da svoju decu upišu u kulturno društvo Župa i neće se pokaju. To će da širimo kulturu i da prenosimo lepotu našeg grada po Srbiji i po inostranstvu. Sve u svemu da se sačuva srpska narodna tradicija. Da, tako je. Pretposlednji vikend takmičenja Susreti sela 2013. U subotu u Garevini učestvovalo je 3 kulturno-umetnička društva. Prvo su nastupali gosti iz Zlatkovca. Nakon njih na scenu su izašli folklorci iz Donjeg Stupnja, a zatim i domaćin Garevina. U nedelju smo bili u Ploči, gde su prvo nastupali gosti iz Gornje Velike Vrbnice, a nakon njih na scenu su nastupili domaćini iz Ploče. I kao uvek bilo je raspevano i pozitivno. Igrali su i pevali kako učesnici, tako i posetioci. U subotu od 19 časova akcija Susreti sela je u Latkovcu, a u nedelju takođe od 19 časova u Leskovici. Grandiozno finale održat će se u drugoj polovini aprila u velikoj sali Doma kulture u Aleksandrovcu. produženog boravka osnovne škole Aca Aleksić u Aleksandrovcu. Sada se nalazimo u muzeju vinarstva i vinogradarstva. Pokušat ćemo da vam prikažemo naš zavičaj i kako se nekad govorilo u Župi. Prikazat ćemo vam i komadić našeg zavičaja danas. Pitaju me gde je, pitaju me gde je, ja im kažem tu je. Kod Kruševca grada, u srcu Srbije. To je moja Župa, ponosna i lepa, pitoma i mila, blagorodna uvek bila. Pomoz Bog, čorice, kako ste? Bog ti dobro dao, junače. Dobro smo. Jesi li se umorio rano? Bog me jese. Ide sa željinom. Čiča i ja smo rezali maline. On otišao da vidi vinograd, a ja pošao do čašije. Sa željinom
Raširio se iznad župe, pa je čuva. Čuva, a koga to čuva? Mišlja, šta se tu probuđuješ? Kid da ne znaš, čuva ovu lepotu, ovu netaknutu prirodu, bistre izvore, čist vazduh, dobre i vredne ljude. Sve ovo što je dobri Bog premudro stvori. Mitrovo polje, čuveno odmaralište, svežu pastrnku, ribnjak do ribnja. Blago nama što pijemo čistu vodu sa rasinem, sve što poješ i popiješ otudan, čisto je i zdravo. Mleko, kajmak, sir, vruća pogača od brašna ispod očare, a tek suvo meso, pečenice, kavurma, skut slanine i čvarci. Ja volim to da jem, a šta ti voliš? Volim, brate, voće, maline, kupine, grožđe i slatko. Vidiš šta smo sve pripremile. Slatko od malina, kupina, borovnice i sokove. Hoćeš da ukusiš, Lena? Mogu bi, Lena, da se osveži. Žolta. Evo. Ti se dopada? Le, jel prskane? Ju, taman posao prskane. Mi ovde u župe da prskamo. Pa mi ovde imamo zeolitske. Župa je najpoznatija po vinogradima, vinu i rakiji. Crno, belo, roze vino, Prokupac, Tamljanika, Smederevka, pa onda Komovica, Šljivovica, Dunjevača, veselje, bato moj. Znam, nadaleko je župa čuvena. Čulo se i do Banje Vrujci, a u Brdima malo sklonjen od puta je Brbnica, selo gde je čuveni Glišić službovao. Tu je živela skromna i vredna žena Miona sa svojim sinom Ognjanom. Ko sve nije župu pogodio? Bio je i kralj Aleksandar Obrenović, zato se i naš grad zove Aleksandrovac. A šta se srpske vojske iz župskih podruma vinom pričestilo? Zato je župa rodna i blagorodna. Ma nemoj, a tek ko zna, jesi li znala da je u njemu živeo Radić Postupović? Zbog njega su dolazile devojke iz Pariza samo da ga vide. Pa i sada ima lepih ljudi u župe. A te devojke, ne poričam, a te devojke, ve mog druga iz Kožetina. Zdravo, zemljače, zdravo, šta se radi? Evo divanimo, ko Bog da. Pošao sam do čaršije da se prošetam. A kakva ti je to kutija pod miškom? Ovo, to mi dono ulje švajca. Zove se laptop. Velika je ovo stvar. Cela župa boravi u njemu. Ma nemoj, pa kako to? Sad ću da mi pokažem. Vesel. Zovo nije potrebna struja, ovo radi na bateriju. Samo vi gledajte onaj tamo zim. Ovo sam ja napravio priču o Aleksandrovcu župa. Na karti župa izgleda ovako. Oko našeg grada skupilo se sela kao cvijet. Jarpe, neka želji, jesam li kazao da je moćan? Jes, vidi bazena, u Mitrovom polju se dešavaju sportski susret.
pa ljudi prave restoran. Znam ja ovo šta je? Pa to je koznik. U Verbi Vojke ko iz doba kneginje Milice. Pa i muškarci nisu loši. Nisu. Ovdje mi baba vodila. Ovo je Kožetinska crkva. Valjda ste sve ovdje bili. Jesmo. A imamo i hram koji se gradi. I Buca Mirković iz Aleksandrovca. On je napisao ovu himnu. Još to ja volim Župsku berbu. I ja. Baš sam tad bila kad su pravili ovu Župsku svadbu. Još to je bilo lepo. Vidi fontana vina. Nema baš u svim krajevima da sa fontane teče vino. I ja sam probala ovo vino. Ovdje sam vas upoznao, sećate se? Sećamo se. Imamo i Vinsku ulicu. Eneja i Župska lejdi. A Enega i spomenik vinogradaru, što je lepo. I ovdje smo se šetali, sećate se? Sećamo se. Njega moj otac pričevala na raznu, a i nisu i deca na maskimbalu. Prirat po centru grada. Vidite što su lepi oni burići. Ima naša župa i srednju školu, i to poljoprivredu. Vidi što je lepa, a od Bostana napravili onaj cvet. A tek vodu, čovek samo gledaju živi. Kakva raslost. Imamo i muzej posvećen vinu. Nema baš svako to. Pogledajte kako su nekad izgledale poljane, ali nije i soba gde se proba vino. Orezuju i vinovu lozu. Župljani slave Svetog Trifu. Ne, kako izgleda kolač. A šta ga je tek naroda? Šta je ono? Kozart, pa to ti je festival klasične muzike. Eno su i trke, ovdje sam bila u Bratiće. Imamo i disko, dom kulture i muzej grada. I kako smo šta bismo mi bez naše vino župe? Tu se proizvode sokovi, rakije i vina. A imamo i vinske kuće. Spasić, Rakićević, Živković. Neka jedno selo Latkovac. Ljudi, u Latkovcu je prava uživancija. Izdaju i sobe za turiste. Vidi kako izgleda. Što bi ja volela ovdje da boravim. Ja. Čuješ? Dosta više. Ovaj će narod da bole oči. A ko će da sve to lepo vide, najbolji put pod noge po pravac u župu. Jes, najbolje za vreme berbe. Tad imaju šta da pojedu i da popiju, a imaju i gde da borave. Ko će u one starinske sobe pod poljane ili u one moderne, što nigde nema u svetu. Isključuj to kad ti kažem. A ovima što ne mogu da dođu ili se premišljaju, će da napišemo adresu pa ne gledaju na te sprave. A sada spremimo Vaskrs. Kako je lepa župa kad vaskrsne priroda i dobrota u njej. Hristos vaskrese! Čekamo ove župe!
Prošlog vikenda je u našoj hali sportova bio pravi rukometni spektakl. Znate već da je održano kadetsko takmičenje u rukometu. Nešto više o samoj organizaciji i plasmanu Župljana saznaćete u narednom prilogu. Finalni turnir se odigrao 23. i 24. marta u Aleksandrovcu. Učestvovala je 12 ekipa. Publika je mogla da vidi sijaset lepih utakmica, izuzetnih utakmica. Što je najvažnije, turnir je protekao u izuzetno fair i korektnoj borbi. Nije bilo povređenih igrača, nije bilo incidenata, što je najvažnije za te mlade ljude. Tako da smo imali jednu lepu sliku koja je obišla i koja će obići Srbiju. Ekipe koje su učestvovale su sledeće. SKBG iz Beograda, Rukobel iz Beograda, Knez Lazar Kruševac, Jabuka iz Jabuke pored Pančeva, Studentski grad Beograd, Radnički Kragujevac, Crvena zvezda iz Beograda, Topličanin iz Prokuplja, Župa 54 Aleksandrovac kao domaćin, Zaječar, Sinđelić iz Beograda i Partizan iz Beograda, Zaječar i Zaječar. Posle preliminarnih utakmica u subotu, koje su trajale do kasno uveče, publika je mogla da vidi zaista lep rukomet. U nedelju smo imali nastavak takmičenja, tako da je do polufinalnog i finalnog dela odigrano 24 utakmica ukupno. Za treće mesto, po rezultatima, sastali su se Sinđelić iz Beograda i Crvena zvezda iz Beograda. Rezultat je bio 22:23, znači Crvena zvezda je osvojila treće mesto, a u finalu su se sastali SKBG i Studentski grad iz Beograda. Pobedio je Studentski grad u veoma interesantnoj i lepoj utakmici, neizvesno je do samog kraja, rezultat je bio 20:18, tako da smo imali proglašenje pobednika na sledeći način. SKBG prvi, Studentski grad drugi i Crvena zvezda kao treća. Konačan plasman ekipa je sledeći. 12. mesto Topličanin, 11. Knez Lazar, 10. Radnički, 9. je Partizan, Jabuka je 8. Zaječar je kao 7. bio, Župa 54 je 6. Rukobel 5. Sinđelj 4. Crvena zvezda 3. Studentski grad 2. i SKBG 1. Dušane, kakvi su tvoji utisci sa ovog turnira? Pa moji utisci nisu loši. U grupi smo imali dve ekipe, Topličanin iz Prokuplja i Crvena zvezda iz Beograda. Obe utakmice su bile teške. Protiv ekipe Topličanina igrali smo jako dobro. To mogu da kažem, bila je tvrda utakmica, ali smo izborili taj dobar rezultat i uspeli smo da pobedimo. Ekipa Crvene zvezde je jako kvalitetna ekipa, ima dobru odbranu. Imaju tu jako desnu stranu, borili smo se dosta, ali nažalost promašali smo dosta zicera i penala i tako da smo izgubili. Ajde, drugo, kako se zove? Zove se Ilija Bićanin. Posle Zvezde igrali smo sa Jabukom. To nije, kako kažem, nije loša ekipa, ali vidi se da su mlađi. Čak je cijela selekcija bila 97. Dosta smo jači bili od njih. Nismo lepo otvorili utakmicu, ali na kraju sve svelo u našu korist. Posle utakmice sa Rukobelom tu je jako težak protivnik. Oni su igrali sa prvakom koji je sad osvojio turnir, igrali su nerešeno i mogli su svak da uđu u polufinale, ali nije ih posudila sreća i bili su mnogo jači, mislim jači su bili od nas, ali i nismo pokazali, i tu smo pronašli dosta vicera, tako da smo izgubili te utakmice. I na kraju zauzeli? I zauzeli smo 6. mesto. Predstavi se. Ja sam Nikola Karajović, moji utisci su dobri, mogli smo mnogo bolje da igramo. Protiv Zvezde na početku prvo polovreme bilo je dobro, malo napad nam slabije išao, ali odbrana bila je dobra u prvom polovremenu. U drugom polovremenu mislim da smo loše odigrali. Trudili smo se, ali tu smo utakmicu izgubili. Protiv Jabuke posle
isto prvo poluvreme malo dok smo ušli u utakmicu, ali posle smo dobro odigrali i posle protiv Rukobela ipak je to težak protivnik, imali su jaki igrači. Došli smo do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Veliki pozdrav šaljemo našim sponzorima, a to su Fotokafe Fuji, Fitness klubi Teretana 300, kozmetički salon Afrodita, Cvećara Mag i klub Dream. Pratite nas i na našem Facebook profilu i YouTube kanalu Centrala Župa. Do gledanja, čao!